whaaftei atu le nei fiafi mātou te bielo swafa le tua. Whapelei na lawa ele bi inga ma le whanitanga. Tu mau ia to ele mamalu. Bi ia lava lo swafa le nei fiafi mātou te atu lava ia to ele bi inga. Whaaftei alo wang le lei ma lo whamaoni. Whaaftei Yesu I me uma. Ua e whaia moi mātou le nei aso. Whaaftei atu ona le aso e mai ma whaapupoina i aso lo mātou ola. Fai fora mātou maua nei teimi mātango fie awa maua atu le malamalama wa uma fo le aso e peo na mātou iai fe au mga aluenga sa mātou whenga iai a leo tau mai le fiafi wa ho mai fo le pongi sa na le fo mātou le fale mai I maota nei mātou te sue ma te talara upu mātou te talanoi lawa fionga pa ia e peo na masani el mātou Paul Kalame le tua mātou te le iole mātou mtaupuli fiafi mātou te o atu ia toe. Se alofa mai e whatasi mai ma whaau o mailo o nganga le leipo. Whaau le mātou mtaupu. O le a mātou sauni mātou te talital noa il mtaupu o mātou filfili. Le fiafi mātou wala watu lo mātou te mai le langi. Se alofa mai ma whatasi mai. Ma futeina I mātou e lo nganga pa ia te whaamanuia I mātou. Whaau o le whaalongolongo au tangata le fiafi. Whaau mai fo ia tau, whaungaina o lau auna, whatau waa e mamoli atu lau whinangalo nei po, whailava lau upu nei po mwhamanianga mo I mātou u malavalo mātou tua. Talo I se nganga uni whalawelave se nganga nei po mātou te whalongolongo I lau upu, I whapenao na whaasao ma whaasao loto teimi o lau whanau o lau mafuta ma whaafonga mai, ina ia ai aleleira mātou Paul Kalame nei fiafi, au mātou whalongolongo, ia mo mātou mai tau se mele lei mani o onga mai lau a whiong pa ia so soani la mātou sawalinga whale nganga. Whamanuia mai le nei po ia amateina lava oe la mātou mata upu se I o lava ina whai wina tu mau ia tu elevi inga o le whamanu ma le whane tanga o asa umai o le whavavau o no Yesu o mātou te talo tuai. Ameni. Ia e whatalo whatu fo I le fiafi lau whaasau saunga Samoa ma lole so I fua maua ma le langi mama ele swafa manu malo lo tato li faulo Yesu Keriso e fatalo fatu e foi ele nei fiafi ele tato maftanga ele ia mal mamalo si o tato tunu ia le fo tonu mal le temi wa saunia le tu le lao ia mfai fo tato mafuta mo tato toe tol no le tato mtau pu fa wa pe ma seniai ia vi ia lava le tua fa tai u te mailo to so I fu mo ma to wola fai ai on to e whaua wina le tātou Paul Kalame ia e pei ona tua mai I nai vai aso mai atu ia e le fiafi e whatalo whātu I le pai o Samoa I tupu mai e si o tātou tunu ta mamatina mātutua le nganta foi lea au auna le tua mau tō musiofo I so stovine whatalo whātu ma le nganga whaloalo e le fiafi ia te utau lau whai ngā luenga ma lo le ngā lulue ma lo le o staulanga le foi vai sa le fo tato lia mai le yaso ia tato pe o le aso fu se aso malolo e malolo ai wa o le sa ia o se aso fa to le o tato o finga luenga te tua au auna ia ta pena le upo le tua malolo fola malolo au auna malolo te tua e le tua malolo finangalo vi ia le li patalo fatu le fiafi ia I nisi o lo mafuta mai tono fo pui tono mo tanga ngase fatalo fatu malenganga fi le po Patalo fo I le au whinga luenga nisi o ngā lulu nei polo maua mali tātou mawhitanga le fiafi fatalo fatu ia te utou tono fo whinga luenga tono fo I o mauta malawa ele ngata fo I leo tono o taavale I lunga le altele o lo ngā lulu ele mamalu le tuno u fatalo fatu ma le ngang whalo alo nei fiafi ele swafo I Yesu le tātou li mo le tātou whaola tātou Paul Kalame masani lei o le tutu le Upega ile Loloto e peo na masani ai au na toi foi la auto au na Ps Poni Fonoti fatalo fatu le pai o Samoa o lo whapena o na taape nei foi ke lope so se tunu o lo e mafuta mai ai fatalo fatu ia te o nei fiafi me se lo foi se o tatu tunu pele o Samoa fatalo fatu inisi o lo mafuta mai I Samoa nei fiafi tatu Paul Kalame fatalo foi inisi o lo whapena o na malanga mai tonu foi au kila nei ia ona o mafuanga ese pa e fona e tonu mai ia mafuta mai tato Paul Kalame le fiafi fatalo fatu ia te tau wa foi fofuanga to te liu steimi a lofa le tua ia pui ma le leo mfatanu ina fofuanga uma te tai te foi lo to wola le to e tali watu mal to foi atu ia tunu o lo ono no foi
Whatalofa atu nei fiafi ia I se tasi o lo mafuta ma lei po steimi mo mo lava lei o lau whaafonga ma lau mai mo mai o lau mafuta mai tātou por klame leu tutu o lau Upega ile Loloto whatalofa whaapitoa ia toe ia whaamanuia le tua ia toe whatalofa fo ia sau le fiafi ma ngā lue atu ia vi ia le tua whatalofa atu I nisi fo ia whaamanuia atu I nisi o whailongina o lātu aso soifua le nei aso ia whaamanui atu le tua ia te outou o lo whailungaina o tu aso soifua ia maselo fo isi o tātou kālesia hapa praisi mangele nisi in whailungaina ia aso whanau ia peo la whinge ia taira peo na whalongolongo mai ni fiafi taira whai o whalongolongo mai whata lofa whaapitoa whaamanui atu lo aso whanau le nei fiafi. May God bless you and have a pleasant day, pleasant week. Yeah, may God bless your life, your education, and everything that you are trying to pursue in this life. God bless you, Tyra. I'm nearly to ya to la fine ele ato los fulmon fitu te sanga ya ele nei foi ba yaso vi ele li ya o le fiafi Samoa ya sa el tato te mino musia fol tato maftanga ele ba yaso tasi ya o le sa tom foi mai lava Samoa tato por clame ele ba yaso ilumatu ya faftai le sunga ya sau le ana Batul tato Paul Clame suia tu isitasi o Paul Clame pe ona umona e whaafonga iai e whaaftai sunga ia sau e mo e whapenao na tulituli loa I pēr lau whalongolongo ma lau whaafonga e le tato Paul Clame ia o nisi fōsi o tato tunu ia na maua lava text ia ma whiau e sili atu ia pe whais tato Paul Clame le vaso lente nei ia e whaamanulu atu ua sau le whai maisa vai ua matua le la valava ia whai e lo malo longa ia o tātou Paul Clame ele na fo ia son fu e pe on vai tu nei ia au sa ni fo ia le tua lao le lei to a mata le e fo tātou to mafuta ia le o tātou mafuta le fiafi matango fie Samoa sum tu fa fine esel mana yo Samoa nisi fo lo sa uni malanga Samoa fa mnui atu le tua I whainga malanga ai o Samoa tu mau lava le matango fie o si o tātou tunu pele le proteso ia na tātou feola ma tātou soifua nei ia le mwhai lava na whaangaloina. So steimi alu I Samoa e se langona e se foi ia le mana waino le ea, ma le mana waino le palapala, ma le ola, ma le saoloto, ia ma le matango fio lau whanua, ia e wha manatu mai lava ia I tātou le mea na tātou tupunga mai ai, ma o tātou ola mai ai I le nei lalolangi aua ni whaangaloina ia Samoa I so se tangata Samoa o lo malanga mau I so se tu o le langi pe o I tātou I nei New Zealand ia Australia mo po whela se meo lo e mafuta mai ai ia manatua Samoa I au talo manatua Samoa I ainga o lo I ai Samoa ia tātou talo sanga vi ia le li ia na le fo lau tu e tali mai malanga ia vi ia le tua mau fo na nei taimi e fa o fo le tātou mafutanga ma le tātou Paul Clame o le tu le Upega ile Loloto e pe ona masani ai nei fo la fiafi ia e tel tono le a mo mai fo stato ta upu le fiafi e fa so o toai pe fa o toai le taua o le tātou mata upu o lo talanoina o le toia fio wha lua mai o Yesu. Le tātou tala noa I ni vai aso si tolu, tel tono I tolu vai aso vai atu tātou tala noa I le tāu al neima tāupu ma, e foi le mafuanga wa leo na tātou toi tala noa le tāu al neima tāupu, ma toi mai le neima tāupu, ele ngata, o le moli mana o lava o nisi o le mamalu le tunu, a mese nisi e masani on tala noa, mafuta iai, ele tusil nei falinga mai lava mol mana o e fie falongolongo I le tala o le Apple Khalifa ia mal tusil falinga e mai se o mata upu yaso muli te lola o le mata upu nei I le toia fio falu mo Yesu e te le lava sona taua e tātou te tala noa e te taia tu ia tātou le lumana I steimi tātou te toia o le tusil falinga ai o se mata upu e yeilo te tolunga o se mata upu watala fea ngai on toe wha manatu atu ia toe le tāua o lau whateltali o le tāua o lau saunioni o le tāua o le tātou tāpena pena ma le wha mausali ina o lau whatuatua ma lau te tonunga
e moni lava e toe fio whanua mai Iesu i le lumanai, saso i lumanai. Tātou vai ina mo tātou tala noa i le tāua tele o vaenga e lua o le toe fio mai o Iesu. Tātou tala noa i vaenga ese uma e maise lava fo ia o le ese o manatu ma tele tonunga o le tele fo i o e kalesia ma tele tonunga na tātou whaitauina ma o tātou paiai i manatu e maise fo i o le to tele o tangata na tele tonu i le toe fio mai o Iesu momua. Ai pite iane ua o lātou le toe tele tonu i le toe fio whaalua mai o Iesu. O le fia fil nei, o te manao tātou te tala noa, i mea e whaailoa mai e tātou ma wha mausalia i manatu ma loto o tangata o le laulangi, a mese ala au kirisiano. Le moni o le toe fio mai o Iesu. Pea tātou vava ai ma tala noa i mea nei o signs po o whailonga. O le manino ia i le fionga pa ia le tua. O upu lava na o mai e Iesu i ona soo. A o mai fo Iesu ia i tātou i le tusi lava lea. Ma mata upu ia o me ta o whailonga i loa i lona toe fio mai. E le mwhaiono tātou wawaina pe whaititia pe te mwhai sui, pe te mwhai e whaini langona mani manatu e whapea. E le ai se taunu unga o nei mea. O nisi fo i o manatu e whapea o mea ua uma o na taunu u le senaturi momua. E le tu iaini mea e tu e tutupu whapea le lumanai. O le ala u ielu te tununga. E manei e pēr tātou o i le tāua o mea mo whailonga. O whailonga e na o mai e Iesu e loa ai e le ngata e mauti noa lona toe fio whalua mai. Ai a mai e fo i maselapa ta inga mo tangata whaatutua. Ina ia mauti noa a wa ai i whailonga na i lolea ua lata mai le toe fio mai o Iesu. Ma le visili le nei fiafi ia o anei mea o whailonga. O whailonga o ma mea o whailoilo. O mea e whailoa mai ai e le tua e whaamua mai. E whailoa mai ai ia mea e tolu. O se lapa tainga. O se tainga. Ai lenga te foilea o le wha mausaliina. O whailonga e au mai e le tua, wa au mai e le tua, po wa o ao mai e Iesu i le tusi a matei o lom tau pe lusu mal wha. Wha pe fo le tusi a luka o lom tau pe suma le lua. Ma le tele o nisi tusi ai mise fo le tusi a whalinga. O lo au mai e le tele o whailonga o wha mau whailonga i talaia ma mea o mai loa ai e lo langi ua lata le toia fio mai o Iesu. Ma o nei mea e leo ni mea e whapea tātou te whaatelitali po le ale teimi o mai ei o menei o mea lava o leo wai ai le lo langi le teimi lei. O whailonga, o whailoilo, e whailoa mai ei ai tātou o le fina ngalo leo le tua. This is the will of God and it is unfolding. O lea wa wai ma tatala malie mai le fina ngalo le tua a ngai i le lumanai. O whailonga la, po signs. It will give us warnings. E au mai e ai tātou. O la patainga, ua tatau o no tau, whae au tau uru mau tau, vai atu. I le whira ngalo le tua ua fola mai, ua lata o na taunu, ma whae taunuina. Signs are for warnings. O whailonga e au mai ai le lapitainga. O whailonga fo'i a mai whailonga le tua. E whai lea ma-guiding po o se taitainga. E taitai a ngai ai tātou ina ia sa'o le ala tātou te sāwa wali ai. Tātou te wawa ai whailonga ma mai o tātou wala se se a ngai tonu i le ala moni. Ai sa o leu tātou i lo whailonga. E le se tangata whaawalewalea e ai whailonga le lata o le fio mau Iesu. A lae tai se se ina e ti Apollo i ana mea tau wha se. A la lawa sa vali ai. E wa ai lo i whailonga o lo ringa o tau na wha sao le ala na sau i o ane le baptiso. Na wala au. Na wala au i na ia whape na. O na wha lau le lei le ala o le li.
teu o tō wala, ringa teu o tō loto a whai o tō se ese Israelu tangata i uteia maleala. O leo o sau o a o le whailonga. I come as a voice, as a herald. E whailo atu, to reveal, o le whailonga, o a o le whailonga, leo o sau e vatu e wholo atu i atu tau. O le teimi o te tau na wha tonu, ma wha sao o tō wala. A wa lata mai, wa o mai le e muli mai na te maia. Le talo le ola. Wha pena fui la i e whailonga leo o tātou vaia. E le ngata e mai e le lapta inga, no ringo le lapta inga o le mea e wha malosi I lo loto. It's a warning for your conscience, for your emotion, for your free willing, for your decision. It's a warning. O le me whai eile whilinga o le loto. A o le teita inga, o le me wha tino o le tino. Taunga wha sa o le me savali ei vai wha le nganga. Time for transformation, time for change our ways. I think I could say if we are going astray, it's about time to align our ways to the ways of God. Wo o le te me te tau e ona wha tonu ma wha sao o tātou vai, o tātou vai ma tātou savalinga wha le nganga. Tu uma I le ala o le tua I sea ua lata o lona toi e fio mai. O le si tā ua o meni o whailonga. E o mai ai ia I tātou wha tua, le me tau o le iei le fi le mu. Aua le atua tuvale. Aua le popole. E se si whaupunga ia mausali lo whatuatua. Do not be shaken, do not be troubled, do not be double-minded. Awangi I whaloto lua. Awane I se popole, awane I se fefe. Aisa, langa te tali tonu ma o tali tonu I whailonga. O leala o tātou wa ia whailonga. Wa sedo ai o tātou loto. E le to I se popole po se atua tuvale isa. O le o tātou wa ia. Ma o tātou loa. Ua lata le fio mai o Yesu. E wha umana pol kalame. I le lalolangi. E se la le tāu o tele. O le tātou wa ai I le tāu o meni o whailonga I tātou te loa ai. Le tāu o tele. O le tātou whaatali atu I le toe a fio whaalua mai o Yesu. O le tele nisi tangata. O lai eilo lātou manatu. O mene I o whailonga ma mea I e whaamatala mai e Yesu. Ai mese ala mata upu e lusu mal whaltu se matei. Whātu atu tupu lava nei mea I tu tonu o le tonu ma le awha tau sanga mua. O le fitu tau sanga o pupua ngā. La lava e whaatalitali e whamai o mea nei e le tauon tātou ano I ei paua o mea o le lolangi. O mea paua o mea tutupu. It's natural. Ele se winga e tātou. Whakakako maua mea nei I tu tonu o le tonu ma le awha tau sanga. A tonu e moni. Pa vaianga I sisi tu le o onga le tuspa ia. I tu tonu o le fitu tau sanga o pōponga. Ma o le fitu tau sanga leo le afa mua e amatai pōponga e māsangia. A o le afa muli po le tonu ma le afa muli. O pōponga ma mafa. Ai aua nei ngalo ia joe. Aua nei ngalo ia tātou. Aua lava nei o tātou whaapongi sa ina o tātou mata I mea tātou te vaai ai. Because these are signs o whailonga. Yes, o whailonga. O whailonga e tātou te mānatu natu ai. O whailonga e tātou te manatu ai. O lewa mai le lapta inga. Awa la tātou te whaatali. Awa tātou te whaatali whapesei. Whaisau fuafuanga I le lapta inga pe a o I le taimi. E amatai le vai Yesu sao Iakopo pupo nga Iakopo por fitu tau sanga leo muli. Eisa, e manatua. O le taimi lena. O le taimi wave ese le ekalesia. E le toi o iai le ekalesia I tu tonu o le taimi lena. O la mea le ekalesia fai le taimi le. O la lau mea malau mea fai le taimi le. A fai tātou te loa.
Tātou te le o iai I tu tonu o le fitu tau sanga leo poponga. O ale a ese I tātou le vaenga mo mua le toi fio mai Yesu o le setianga. O le luinga, o le teimi leo tātou. This is our time. This is the moment so that we can put our heads up and take notice. Ma ia o tātou wa mana ia, mai loa, le tā ua tele o menei mō le tangata whaatua. Me au tutupu le teimi nei, le la tātou whaasol solo iei, a tonu le uma le fiafil nei, wha uma lewa iaso langa I tā ua. Au tu tonu o whailonga nei na o Yesu le mta upu le lusu malwha. Lo fifi loi mai ale tele o me oma. I le tasi se tu e ngā whailonga. Ma ngai whamatala ai o le tu ai ngā whailonga me tau ole. Tau whase se, po ia po perfecta me pelo. Taua matala o taua, mala whanātura. Tāua o le alu o le tala le lei langi. O le tātou matala I le tupu tele o le amio leanga. Whailonga o mai tonu I. Le ngata fo I lea. Nā fo I le whailonga o Israelu. Le toi tū lai mai o Israel. The revive of the nation of Israel. Lesi nā whailonga tāua o lo I tonu I nā. Le tātou te vai o malava mea nā le te mile. Le ngata fo I leo le tupu tele o le malama ma le poto. O lo winga o mea o malava nei. We can't deny them all. We can't deny them. Why? Because they are actually here. We are seeing it. O lea tātou te vaia mea uma nei le te mil nei. Wa isi tangata ia, e whapea ia. O mea e wa masani ai. O mea whanātura, o mea e tutupu e leo. Iai ama se winga e kongeki ai a ngā el tuspa ia. A leo te uona kuna a tuina tātou le tātou maftanga e mai se tātou taupu le fiafi. Le ai e amana ia te tau tātou amana ia mea uma nei. O le mea mua, la tātou vavai ai. O le mea tau o perfecta pepelo. Po le nganga tau whaase se. O le mea mua le nā. Tai whamai e Yesu le mta upu le nā lusu malwha, leipe a whaita wina. Tātou te malam lama ai me tātou vavai anga I le tāua tele. Ia awa umana whaitau tātou whaitau tātou vavai anga I le tāua tele. Tale tuai leo Yesu o whapeatu I outou nei whaaseina o outou se tasi. Pai po e lima, o mta bulusu malwha, a wae to tele e o mai I loo ingoa e whapeane o a unei o le keriso, me tau le keriso pepelo. Le nganga o le anti-keriso, po le keriso pepelo leo mtuata a tele le lolangi le taimi nei, po le nganga tau whaase se, perfecta pepelo, tala inga se se, pa mai la tau te whaase se ina fo I tangata e to tele. Me mo mua lava le nā tātou te fia tal noai, wa salalau le tele o a onga se se, ma le tau whaase se, the widespread of deception in the world is so great. Mo me o le nganga pepelo ma le nganga tau whaase se. Tasel nei o whailonga e sel tāua mai e peo na mai e sul. O lo o matua ta tele lo langi. Ma o lo so solo pea. O le se o onga uo mai ma whaia onga. Se o perfecta pepelo se whaase se ina ai tangata whaatutua I le lo langi. O onga ua au mai e ni wha moe pepelo I tangata. Give wrong, false hope to the people. O ngai whape naona, mahofa I tangata. I le matau tia o mea le a whaia e tangata. Le a whai longa ma wawenga e ofo I tangata. Ai o ni mea pepelo ma ni mea le moni e whaase se inai tangata. Ne whamaili whai upo e sumaltasi, whamaili whai upo e sumaltasi, e tutu mai fo I perfecta pepelo e to tele. La tu te whaase se fo I tangata e to tele. Many false prophets will arise and mislead many. Now, nei perfecta pe pelo uso mtu wafini. O le whailonga le tātou te wha, tali noi le whiwhini. O whailonga le tātou te waia. E le ni mea tātou te wha te tali e tu tonu o le fitu tau sanga lea. O mea o le tātou te waia. Le tele
o le tau wha se le iei lo langi le taimi nei. O leo se, o mea le moi, ai pe e fōlinga mai e mātango fie i le whaalongo. O le ale mea o lo lātou whaia. O lo lātou ta ina se tangata. E ta ina se pe a whaia, e ta ina se tangata, pe a whaia le o mausali. Pe a whaia le o mausali, if we are not rooted in the word of God. A whaia le o mausali ma mawaa i tātou le upu le atua, le upu moni a Yesu Keriso. O le whaingo fie i o na whaasese ina i tātou. Mena lela patai mai ai tu spaia, uma tātou whaitau i nisi a onga le apostolo Paulo. So such voices can lead people astray. Why? If they aren't firmly grounded in the truth, in the word of God. Ya whaia leo mausali ma mawaa. O lātu o langa whaale nganga i a Keriso Yesu malana upu. La patai mai Yesu i ana o onga e peon tātou whaitauina. E winga le tō tele o tangata tau whaase se. Ma o le upu deceive, le upu tau whaase se, le upu eleni o palano. O le winga o awala. O awala, the ways, e whaia le tangata. O awala e whaia ma tā pena wha mātango fie le tangata. O launga, o mea mātango fie, o lava i wāwenga, e māneia, ai siono ponga. O le anganga wha antikeriso, e se, e pepelo, e le o whaia ona o le whātua tua moni, e le o whaia ona o le whātua tuanga, e moni a keriso Yesu, ma le wha kerisiano. Ai whai ona o le tau wha se, e ave esia tuai tangata, mai a keriso, i le nganga o le antikeriso po o le tetee i a keriso moni. Le nganga le wha antikeriso. O awala ringa penga o tau. O awala e whaia le tangata. E whaase se ai. E whaase se ai i a le tangata mai le mea na savali mua ai o le mea moni. A ua whaase se a ngai i le mea se. La patai mai la o onga le apostolo Paulo e winga i a nganga o le antikeriso o lo nga lue le teimi nei. O lo nga lue le antikeriso le teimi nei e whaase se i tangata. Mo mo timo te e whawhi mo mai o lo tau tino mai e le anganga. E o ese nisi mai le whaatua. Ona ua whaalongo. Te leo whaalongo e o whaatasi al whaalongo ma le vaai. Menga o tele le whaale tonu tangata whaatua ma tangata kerisiana. Vai ma whaata mala i le whaalongo ma le vaai. Whamai ona ua whaalongo i a nganga tau whaase se. Mamata upo te moni. Na iei na. Whaalongo i a nganga tau whaase se. Mamata upo te moni. Luinga, o le system, o se whainga. O le mele o le nganga tau whaase se, o le system. O le system whaati apolo, whaate moni, e se, ua pue ina ai tangata, ina ua whaalongo, ia o onga e pei lava e moni, ma whaafolinga. A o ni me se, ma le pepelo. Wala tu o atu ma whaase se ina ai, ma ave ese ina mai ai li tangata, sai le me moni. Ma avatu i le mea se ma le mea pepelo. Tātou mātala usum tu wa fin o le mea pepelo. A tātou wa vai mea wha teknolosi. E o ngai o le wha teknolosi. A le tumu ia i mea pepelo. Mātala i tātou. Nei vai taimi ma nei vai tau ma le soifuanga le tātou te iei. O mea uma e elo nei tū le lei. Ai iei fo i molo nei tū. E oti ai le nganga o le tangata. O le tūla i mai o mea wha teknolosi, o le te leia o mea pepelo o lo iai e wha se se na ai le lo langi. Mana tua o mea pepelo, o mea wha fōlinga.
Ua sui ai le mea moni. Winga o le mese se, ua sui ai le mea moni. A tatu whawai nei vai teimi. I le matau tia o le poto ma le atamai, ma mea wha teknolosi ma le atamai wai ai. O le tele ia o roboti au kako vai ai i le system le wai ai lo lang. Tau le mau e tangata, ia ni ngā luenga ua amata na whao ngā masini ma robot. E o ai mo meo robot, e o ai ngā whai e mea ngā ia ngā luenga. Wa sui e masini, wa sui e mea whai leo, wa sui e mea whaafolinga le mea moni. Te le ei whai ngā luenga, wa tau le ingai tangata whai ngā luenga. Wa le ei tangata moni a wa whai ele masini mea uma. O le tangata o le mea moni a o le robot, o le mea pipelo, ma le moni. O mea fausia e sui ei fōlinga ma leo o le tangata moni. A tātou wāwai whola iai i le e mai le system ne o le AI le wa iai ne vai teimi nei. Ua whai ei mea e le moni a na mafua mai o tangata actors ma tangata au tū i ti whanga ma me whapena, wala tū whaia se system e whai ngō whia i mea uma. Nei whai vai teimi, ia e pea nau tāua. Wa whai ngō whia ai. Wa whai ngō whia ai. Wa sui ei le leo. Wa sui ei le vainga. Wa leo le tangata moni lea e ke vili aku ke leo kai mi mengi o ke fongi. E kalangoa malmasingi ia oi. Ai fa kongongu mai o el masingi le me kaung fai mal me kaung fai e ke kala o le mele oi o kala ngo i masingi ka le kali mai ka mongi mai ke fongi office a o kali mai masingi o fa kala ngo mai le robot ia oi o le me le moni a ko mula fai ngo fie le system lo lang ai a tu el tanga fa tu ma oi ma o ke fie kala ngo se ka mongi ia le sau le ai le ia oka e mangai le whanongolongo ai le mongi le mea lai pese mai oka le mangai e sui mai leo sui mai fōlinga ai leo le mea moni la that's not a real thing a pinga o mal mea le system ale anti-keriso e sawe unga i ese le mea moni e unga i ese Yesu ai kuwa ia le winga tonu angal me ta ole antichrist le winga e ka unga i ese le memongi ai ku ua ia unga i ese le tangata ai ku ai le leo le masingi ka ko fea ngai ale masingi ole mene woye ka ko fea ngai masingi kal kala ngoa mal masingi a oi fa kong kong mai ole masingi a fe i kangaka a fe i tangata mon le si kai mi olo makua wika le mengi ole masingi ai sa e vidia ku se mea ai va mal masingi ia fai mal mele ale fai el mele e fa ki nga ulu liskai tele o tel tonunga fo lo wai usum do va fin tel tonunga me ta o cult po me fa kolutia tel tonunga me fa tu tuanga e fau e fai i mo meo perfecta pepelo ma la tu falinga tele me ka o cult po kel tonunga tu lai mai le lilo langi mai senturi se fulu valu, se fulu iwa e o mai lava le luful tasi, aka le me le culti lo langi. Me pepelo, faalinga pepelo, perfecta pepelo. O le alava la wala talata atua inga ua makua tele. It's around, it's heaps. As we are getting close to the time of Christ, this is also grow. E matua tupu, matupu tele. Tatu vavai mengi o social media. Social media, ele lei. Ole pepelo fo ia usum tu vafini. Ele lei social media le alai no fai atu tatu por klame le fia finesa. Ngā luenga mātango fia so ta inga, o le whainga o ngā luenga ina e wale longo puia li. O le mamalu le tunu. A me whangi o social media, o le matua pe peloa. La tō fausia mea e le moni,
e whaasese ai le lolangi, ma mafua ai le tele o wheitangai. Tele le wheitangai, me le leve vesi ai le lolangi o ngongi mea o le pepelo le media. Wa tuu le mea moni, ai whai le mea pepelo. So se mea e kaua kui le media e mau ai kupe, alu. Ala tuu le mea moni. Nale ingo le melga, o le tau whaasese. Na se se ia leo tangata e whaalongolongo ai. O le melo leo ke lo le uoki i Samoa. Il te mingi, o mingi o social media. Wa ova le whaalongolongo kaka i social media. Ai le whaalongolongo i le upo le atua. Whaalongolongo kui le mea, whaalongolongo kui le mea, se se e kuai. E vaigi i mea social media, se peo le emol maka, lima afe kaka wa maka, ongo afe, fiku afe. Baba inge i la unga ma upo le atua. Sole, ke fiu e kawawa, inga ka e whaalongolongo maka isa. Fie kere kaka le me pepelo. E iei mea moi, au ni ngano social media, e iei mea moi, e iei tangata e whai male a miutonu. E sao ala kou sos, so me maua mai ala to, me mamoli mo tangata. A wale sao le whaalongo tangata. They deliver, they give, they present accurate information. A le ngango le media lolang. Nga le vivesi e lolang. Me whalanga le vivesi e Samoa. Aja, kele le whalongolongo i mea e, le kaung whalongolongo i, ai tuu le upo le tua e whalongolongo ai. Whalongolongo ai. Too much searching for information. A le kelo information, o la pisi e le moni e le sao. O le sipili ngao le fia i e o le tia Apollo. E whaasese ina mahalu ai teimi o tangata Samoa. Me whapena. Ngofo i ale si ki ngā i le media, i le social media, i le mele e whaongo ai. Ai ngā kere lope sao pe se. Makari kongo ia, e le ngā kao ki ngā, au ka mā. Luaku ai malkupulanga. Vai e le mele saurungo le media. Ka le mafufau o tangata aisa. Aka i ki Apollo le media. Whaonga e ti Apollo le media e fasioki ai. O langa o tangata. Yeah, let me say, kaka Samoa. Wa o Samoa. Tia lofa i o tangata Samoa. Aisa. Kau le fi whalongolongo kaka ingi la unga o fi whalongolongo i me pepelo malapisi. Ma mea e whaasese ai ma kile i arefi ai ngai o Samoa. Ai tuu le me taunga whai o le tatalo mo Samoa uma. O le tatalo mo ngā se ikus kasi ka kalo mo Samoa uma langa o Samoa o le ainga. O le nuu e tasi, o le ainga e tasi. Ainga uma Samoa e tasi. Amen. Lala le me taunga tātou whaia. What shall we do? Lala le me taunga tātou whaia. Oe mau. Oe mau le tangata lotu. Mataala ma whaitete. Ele ngata lea su ele lei me tau na vaai ma whaalongo i ai. Ina nei ave eseina mai ai tātou mai le upu moni. Ave eseina mai ai tātou mai i le whao ngā te tau o le taimi. Ai alu le taimi i le mea e se ma le mea i le tau o na alu o le taimi. Loringa, staying discerning is what we need. Not only that, evaluate evaluate everything carefully. Why? To help us, you and me, to avoid being swept away by deceptive ideas of the world. Kaung kako evaluate. Mawai whalelei. E yeile mea e te whalongo i ai. E moni. Mai manui ai lo o langa. A yeile mea te whalongo atu e oti ai alwese. Amen. Mai mo mori ane mtau poe whafo i poe lua maltolu. Le au pele, au atou te whalongo i a nganga uma. Bawai, e lua nganga. E pe fōlinga mai e le tasi le nganga, e lua tolu whali ma ono fitu walu. Au atou te whalongo i a nganga uma lava, luinga e ke le nganga. E one ngalo ia i tātou sumtu whawhini. E ui le tele o nei nganga, e tasi a le nganga moni. O le nganga o le tua. E wha mai au te whaalongo i a nganga umalava. A ia o tau tofo, evaluate, examine. Tofo i a nganga uma. Pe mai le tua
i lātou. A wai to tele profeta pepelo e o atu i le lalolangi, whaalongo lana veu pelua. O le mea lea, tau te iloa ai lea nganga, kasi la lea nganga leo ka umai, wa uma le multiple, wa uma le keli, ai leo mai, o le mea lea tau te iloa ai lea nganga mai lea tua. Now singular, kasi. E ui le kele o nganga, ai kasi a lea nganga e moni mai lea tua. Ai mai o le mea lea tau te iloa ai, o lea, le nganga o nganga uma wa tau tino ua maliu mai Yesu Keriso i le tino e mai le atua lava i lātou. Te sila nei mea e sili ona tā ua usom tua wa fine i le tātou te tonunga ma le tātou whātua tuanga wha Kerisiano. This is one of the main, fundamental subject, teaching, doctrine of Christianity is what? The incarnation of Jesus Christ. O le liu tino o Yesu Keriso o le atua, o le liu tino tangata o le atua. That Jesus Christ has come in the flesh. Ale fa mai o le mele tau te iloai. Le anganga moni lava nai sau ma le tangata e sau tala i atu i atu. Nai sau le anganga o le atua. O lea, e tau tino o Keriso na liu tino tangata o ia o le atua. It covers everything. It covers the divinity of Jesus Christ. O lo fai lo mai ai le tua o Yesu na liu ma vea ma tangata. O ia o le atua ai na vea o ia na liu tino tangata le atua. Ioane mo fai upa sumal fa wa liu tino tangata le upu ma ua mau fa atasi o ia matangata. The word became flesh and dwelt among men, among us. Na wai tau le pelu e lua fai suman fa o le nei ina ua iai le whanau le tino tangatola. Na whapea foi ona ua ia teia ina ia whao matia e ia ilona maliu. O le ua iai le malo e oti ai. O le ti apolo lea. Na e whamtala le awhailunga whaataua mai e Yesu. Ana sau Yesu i le tino liu tino e kili pe fasioti le li lea. O satani. Le li o le langi. Lua le Ioane fitu whamai awa e to tele o e whaase se. Ua atu i le langi. O e le tau tino ua maliu mai Yesu Keriso le tino. O le whaase se lava lea ma le anti-Keriso. Many deceivers will come to the world. People who do not confess that Jesus Christ came in the flesh. Such one are deceivers and the Antichrist. Ila tona. O inga ese le tau o tele, usom tua whawhine o le tātou wawaianga i le tau o tele, o le tātou whaatau waina tele o le tātou tele tonunga ma le manatu le tau o le liu tino tangata mai o Yesu Keriso. O ia o le atua, o ia o le alo le atua, ena liu tino tangata. E sa no whaatau mai e la apostolo, ia le tau o tele, mai o le e tau tino o Yesu Keriso. O le tau tino mai na liu tino tangata Yesu Keriso i le tino. Aisa. Awa foi e saunga le mu i o le tātou wha o le tanga po le tātou tōngiola. Ona o le liu tino tangata o le alo le atua. Tā ua tele ia i tātou isa o i e saunga le mu ai ma se kiu ai le wha o le tanga ma lo tel tonunga e ala i le tōngiola. O tātou maua. Pe ana whaapea e le aise liu tino tangata o le atua. E le mawhai o na maua i tātou le tōngiola. There is no redemption without Jesus become a human being. E le ai se me ta o se whaolatanga, le se me ta o se tōngiola, pe ana whaapea e le sau Yesu a vea matangata ola.
wa na sawa Yesu o yo le tua la o nga ya roi maliu lungo sa te lo la nga ke lo la longa se ti nga ma se maftia. But because he was incarnate into the flesh and went to the cross and died, gave his life, leo mfayo na maua i ta ua le whao le tanga, maua le tong yola. Wa saunga le mua i le tong yola mo i tātou, ma le whao le tanga. Ona o le mena whaia Yesu. Loringala, o le liu tino Yesu, mailo nei tua e vema tangata, e ese le tā ua tele le tātou tele tununga. O le tele o lotu, o le tele o tele tununga. E manatu, o Yesu, e le o se atua. E le isau mai le langi o na liu tino tangata lea a o ia o le atua, o le alo o le atua. O le mea langa ese e le tātou tele tununga, ma le tele tununga o le tele uisi tangata. O isi lotu, e tali tonu ya Yesu, a e le tali tonu le tua Yesu. A le tali tonu le tua Yesu. Wa leo ngā mea uma. Loringa, wa le tali tonu foi. I lesi vaenga tā ua o Yesu ke riso. I le tu ua leo lona i tu ma malu i le langi, lona i tua. Ai sau o ia e fai matangata, e peo se polonga e peo upo Paulo ya Filipi. Tu ua lona ma malu i le langi, ai sau o ia ua avea, ua peo se polonga. He left his glory in heaven and come and be like a man, be like a slave, identify together with sinful people like you and me. O tutusa ia tātou, ma Yesu, le saulen sa wa Yesu. Sau Yesu e pei lava o le tangata. O le mea foi tātou vavai. Ele sau Yesu tutusa ma le tangata, sau Yesu alu i lalo ifo le tangata. Ele sau Yesu tutusa ma le tangata angasala, sau Yesu alu i lalo ifo le tangata angasala. Langa lei mas tangata ola na whanau mo se fale man. Lei mas se ana whanau mo i tua se me e whawhanga ini manu mani povi ma se fale povi. Ruinga la ngā le se senga o le tangata ma le tua na alu maua lalo le alu le tua. Ina ia maua le whao le tanga mo i tātou. E se la le tā o sum tua whawhina. O le si mea lona lua le tau mai. O mo meo le taua matala o taua. Whaelonga lona lua le nā. Wars and rumors of war. Ma te yo ono a lufu mal wha hoi pui ono na i eili whai upu na tau mai ai le soa ma le whai upu le umano whai tawina. Te upu ono wha pelo no whai tawina. E whaalonga o tau i tala matala o taua. Ia o tau nei o tau watu o tu vale ai. A wā e ao o na tau nuu o nei mea uma. A ele i o i le ngā taanga. Le vai e lo langi le taimi nei. It's actually here. O le iai. It's a fact. O le tātou te vai o le mea moni o le tātou te vai iai ma tango iai. Aisa o le tātou te vai e moni. It's here. Whaalongo i tala o taua o lo tutupu taua. O le ale mea e whai ke usiano a whaalongo i tala o taua. Aua nei popole vale. Lefa mai Yesu aua le popole. Ai ia mausali le whaatua i le atua ma whaatali pea. Ma te o lusu mal wha. Ia le tātou te ilo le lea, tātou te le i kawaina wawa. Tātou malamalama le lea, o le fesili a le auli i a le auso o Yesu ia Yesu. O le a ni whailonga o lo toia fio mai. Ma le ngā taanga o le lalolang. E lua mea, tu sai tolu awaianga o le fesili. O ani whailonga. What are the signs? Sili mua ngā. Lua. O loutoia fio mai. Loutoia fio whaalua mai. Tolu. Ma le ngā taanga o le lololangi. E lua la vaenga o le fesiri raulia. Ainga kali whaakasi ai Yesu i mea umaia. Tali whaatasi ai Yesu fesili e lua. O lea. O le fesili raulia. La fesili le. To e fio mai o Yesu lon to e fio whalua mai. O ani whailonga. Aina tali whaatasi a Yesu ma le tali o le la to fisili. Le unga o le langi. O le langi na le mahofo lau lia.
O le mele na fai atua Yesu. Ele atua ti ele si maa ilunga o le si maa. O le a wha umutia le ailea. O le a wha umutia le maru lea. O le a wha umutia pā nei, ma mea uma nei atu te wawa e tu e tono pā nei o Salema, o le ale petia, o le winga ngā le visi leo li. O le unga o le laulangi, mo i la tau. Ai tali la Yesu, na tali e Yesu e kawai le ti a fitu se fulu lea e whatali e lea, na si le fieri lea e Yesu e o mai le mea na. Sa wai tito, ta lepe, susunu whatafuna le malu. A o le tali Yesu, ele itali Yesu e ngata ina ele ula senturi le tali. Na tali Yesu e aluatua le tali nei ma o tua i ele ngata o lo utoe fio mai. A o le unga foi o le lalo langi, the cosmo, the global, le unga lalo langi. Na, le ala e kawai foi mo le tatou tal nonga le fiafi o le unga o le lalolangi ma le toe fio whaalua mai o Yesu. Ala fo tari e ma le fesiri laulia, o le al fesiri. Se Yesu lang ai fai mai e malepe le mea mai loa laulia. A ringa o mei tu tupu, o le mei la tu tupu, le mele tupu o Jerusalema. O le a umai ma le lalolangi. Umai ma Roma. Le toe ei ma se sia mea tu tupu. I lumatu. Amen. Tali la Yesu o whaelonga ma meo le atu tupu ma aia ma whaelonga i eila langi ua na o ni whaelonga. Ae le o le unga leo le lo langi o le ao o mai. I le taimi e wa ai mea ia. E le o le unga leo. O whaelonga. A o whaelonga e lapa tai ai i tātou. O whaelonga e tai ai tātou. O whaelonga e mau salia i lo tātou whaatuatua. Ai tu lava i le taimi o le tua po le ale taimi e umai le langi. Ma fio mai ai, ma lona toi e fio whaalua mai. A lale me whai tātou, wa ai whaelonga. Know the signs. I loa whaelonga. I loa ma fai ai se fofuanga. I loa ma te tai mai lo tātou wala i le moa le ala. I loa ma wha mausali o tātou loto ma lo tātou whātua tua i le tua aua tātou te popole. Pe upo Yesu, mai aua tau te popole ai. Whaalonga o tau i tala ma taua ma mea umaia, aua tau te popole ai. Do not be troubled. Aua. Mai Yesu aua tau te popole i mei, ai sea, e le whaapela umai lalangi. I le taimi lava le tutu poi taua. Au kau ke pole kele luma lalangi, ai popole lapta inga. Lapta i mai a, fai wha leilo langa. Kaka mai lo wala il mo le ala. Aua ke popole vale, mea ngai tolu i lo mavo fau. Il pole nei. Ta aua o whailonga. Lapta inga, a warning, luinga. Le warning o lea. E lua me sau le warning. Aua, ma le fai. Ke la sos mea, ke la koe o ese warning, o ese stop sign, o ringa. Aua. Ya, o lesi foi sign, ke la koe lesi kaimi famali sign. You can swim, but swim between the flags. E mwhainga au le wāfua. O ringa o le yes, ma le no. Moli mumu, ia moli lang me maka. O ringa o lapta inga, tau mea i tātou le mea, e tauno tātou whaia. Lapatai mai tātou le mea tauno tātou whaia. Be alert. Amen. Taua matala o taua. E whai loa mai ai le whaupunga o taua matala o taua. E lenga o taua, a o taula, a o taua matala o taua. War and rumors of war. E lua la mea mai e i le whaupunga lea. E lua mea, e moni ai e taua. Aisa, oka,
whakekele inga kau, a le fōku whalongo, le fōku koe o sa whai e Trump ia Iran. A le halua isi kaua. Lua la mea mai, e moni e ei taua. Lua, e moni, e au mai lava tala o taua. E winga i taua o lo tutupu. We can always hear this news, these rumors. Nia tala o taua. A o tala e le te taua no tātou vivesi, o tala e taua ona wha mausalilu tātou wha tutua. I le tua. Ma o nei taua matala o taua, o ni mea o le atu tupu pea, constantly happened. E wa ai o tātou mata, e wha longo i o tātou talinga, i le teimi nei a ngai lava, i le lumanai, tātou te le loa, po le ale teimi, e a fio wha lua mai e Yesu. Wha loa mai e Yesu, le tūlanga o le ai o se fi le mū, le fe ai nai, the conflicts in the world. Ai sa o le sa ili pule, sa ili malo, fia pule, wha mawalunga, o le tangata, ma o le a wha au pea, se ia o i le unga o lalagi. Mele Yesu, a tō whaalongo ia mea, let me say it again, tō koe whaiatu, a tō whaalongo ia mea, do not be alarmed, do not be troubled, aua tō te popole. Laptai mai Yesu, lau iai tātou, lau whātua i neia, aua nei mata ta wai pe a whaalongo i nei taua. Le vāo mā lo, ma lea mā lo, ai e fifi le mu, ma matatalo i le tua mo le saonga le mu, ai aua nei o tātou popole. Mai Yesu, awae le o mai le unga. A le tau na ufoi tau ina neva. Awae le o mai le unga. Pe au tau whaalongo ia mea. But it doesn't mean that the end is not coming. Ele wha pe o le a le o mai e le unga is teimi o lumanai. Ai wha mai Yesu, o teimi tau te whaalongo, pe o le teimi pe o kaimingi. O ke o wha pe a, bui, kai au e o mai le. Nga e popole ia lea. A ele kea lapta inga. A ele tea le wha sao wala le ta inga. O lo whai mai ai, ia whai longa ia i tātou. Lala le tātou me te unu whai uzum tu whawhine ma losi le talo ma tu maude li. Ta ma losi mai foi lau Cristiano tu se Filipi mta upoe wha foi upoe ono lo te utala mai le ma losi le talo ma muol pe telu e lima foi upoe fitu. Mai awale fa mai mauti noa awale popole fa fitai le tua i teimi uma ma tu atu me uma te popole ai le tua ia fi le mupea fa malosi le tasi support one another mana tua usum doa fin ele fou nei mea o taua ele vao malo ma le ave mai o tala o taua ele fou me wa leva na yai ai o loo tutu lava ma o loo tupu lava ma tutupu ma fa te tele mai folinga mai ua se te talinga le whaalongo wa leo tele mai le whiau o loo mamori mai ai ina ia sao niuni ma tā pena awa ua lata mai lava le fio mai o Yesu wala patai mai Yesu e winga i taua ma tala o taua olo tau wha matau mai a i tā ua. E loa i le lata o le taimi o lona toi fio mai. Mai o le asi taua le tasi nuu, whalongo wha lei le tā ua o mea ia. Si taua le tasi nuu i le tasi nuu. O le tasi malo i le tasi malo. Malo. O le upu e leni o le malo o le ethnos. E mawhai ona wha te tau e le na o se malo. E mawhai ona wha te tau i kulupu ma wha la putonga. O tangata ele ngata o kulupu i se whaala poputonga i a inga a o tonu fo i o mafutanga ma whainga luenga society ma me whapena o lo whaatau i me nei a waila i nei vai tau ma le vai temi ele na o nuu ma lolo tau o le fo i tutupu i to tonu o mafutanga le fe vai ma le tau ai ma le fe misai to tonu ainga poto ko e fa masingo lava ainga ia ma lesi ainga o le ainga e tasi to e tau lava i fa masinonga ai ja conflicts
o le fete na inga lea e tupu I taimi e lata le lata o le toe fio mai Yesu. E tupu. Tonu e kalesia. So it's not only interstate that this will happen, but it also happened in ethnic groups and civil groups. The conflict between people and within groups. Ko kongo mafutanga, to tonu o whirusipi, e maua I foi le feitangai ma le femisai. Ia le foi tupu ia Samoa le vai tau. Ia ua vai luina, vai toluina Samoa I sa o le nganga le tauntato whai tete ai. Taua, matala o taua. Femisai ma le fete nai o whainga malo ma me whapena. Ia ua tupu ai ia le vai luina ma le fe ese esai o tangata nuu o se atunu e pe o Samoa. I nei vai tau. Ringa I tauntato matalo meia. E whaale ano I ei tato I meia o taua ma misa matalo o taua. Ao le tutupu. E ui e le tau I ni mea tau. Ai ma whai lavanga tau I upu. Tau I amio. Tau le feitangai. Tau I langona. Tau I whanua. Tau I suafa. Tau I me wapena. Fe ese esai. Peia o le mea lai whai e tunu ma mao le tau tunu ma lo losi e tau ono le pule, tau ono o le tamau ainga. Whapena o maa fo I mei tutupu I lalangi I so se tunu. Pe o Samoa. E alana tau, e alana whamasino, e alana tau e misa. Su e po I e pule. Whamawalunga. Le nganga whawhia pule. Mea ngai a linga vevesi. Peila e furi kau ke wawa ai meke kele. O whai longa ia o le toe fio mai Yesu. Ai le ai, o la fui e maua hi. E maua fui ai si o tātou. Si o tātou, si o manga. Ai le o iloa e Samoa. E le o iloa le tele o tangata. Mea o le feitangai. E o ai le vao mātua ma whanau lai tau mai al tu spa o au onga Yesu. E toe fe ai ngā I ama toe tono ainga. E atai lal te Apollo. Ai mawhai on tātou fufoina le whawhitau ni lea. O lea. Pe a tātou te talo matuu I le tua. Ne ia ave ese nei mea. Ave ese mai tu tonu o tātou ainga. Ave ese mai tu tonu o si o tātou tunu. Ia maua le whea alfani. Ia maua le whea alfani. Aua ne iai ni taua I langona ma manatu. Aua ne iai se feita ngai. O ala a inga o feita ngai o ngei mea o me wha polkiki. Feita ngai. La ulang ole langona na o ngona ina I Samoa I sea malanga le nā. Ma meo le nganga o le hatred, conflict. Fete nai. Fete na inga o langona ma mafau fau o tangata. Wale o tue maua le mesa I Samoa Yesu ia. Meo le whala fani. Pese ainga, te whai mea whaatasi, ia le melo ia. Ia wai sāle nei vai tau. O le ainga la vai tasi, ma le pui ainga, ma le ainga poto e tasi, so le ai pe uo. Pe o lai se pāwai loto e vavai ai si vaenga, ma le si vaenga. Ai sea, mea nganga tonu alea, ma Yesu, i o tau lole le ia mea umane a tupu a lata lo toi e fio atu. Lala me taunu fai? Taun tātou whea alfani. Taun toi fo I Samoa I le lofa moni au le tasi ai sea o le ainga, Samoa le ainga. Ainga e tasi. Ainga e tasi. Mea o whamtalanga nafi le mato fo I whailau tala nafi sia mato I kāresia. O le Samoa e siri mai se tasi uso. Mato hoi mata Apollo siri mai se tasi uso. Walu al foi ke au kau I me fa polkiki. Famele uso lea. Ola le vaenga ke. Ola le vaenga ke. Ke fast pe ke. O vakso le ai. O ke le fa penga. Te talo luinga fai fa penga. Luinga ke kalonga le afo Samoa. Ai ke le kalon molisi afo Samoa.
O la ngona e tusa o la utalia tu le usolea. E le ai se tu e te tau ona wha au i ai se me ka o se whaifi au ia pepe o mawho ka makukua. Ai sea. Langa lai e o ainga lesi piko le fo e o ainga lesi piko. A sua langa o sa moe kasia. Ka sa moe kala ngafa ko ki a ainga uma ainga. E la wa fe langa e ngai kike o le fo e o ainga le fo o luinga. O fa kula la kala lilia. At the back of my mind, e ia le tu o te langolangoina ona o policies. Ona o policies. Ai le se kulanga o ke alu ka lai ma expose myself. O e lang mong. E ai, awa pe nganga, karuinga e leo se Samoa mongi. E ja, Samoa e kasi. Samoa is a family. Samoa e kasi ai le lua. Ai pe o le mea ngawai, se o le mea ngawai. E laka foi sa vai. E kau whaalongo e fo le visiri nga. So, a peso le ai mo fa pege se Samoa se. O le spiri lea. Mo le taua. E le taua e le nga o mea kau e le nga o pomu e le nga o le ai o le taua. Conflicts. E mwhai o le nga mau e la ngona mamanatu. A ele mafuanga. O lea. O le sue nga o le pule. Looking for the authority. Looking for the title. Looking for the throne. Po ye pule, po ye sifi. To e se la le tau a tele usum to va fini. A fai fo fai ka ko el ngipo. Ia. Ka sia fo ye ngi fai me sa ko mingi a wa fa longo le le uta linga ma le lo le tau ole. Ole upu le au te tala noa toi fa le nganga i le tu le upu le tua. Wa ova le mafo fau o lungo le media ma le mele te fa longo ye ma te vai ai. Ova le mafo fau. Ova le mafo fau o tangata. E sa me mafo, sa me o kupo nge fike nga inga male. E sa, ia lenga utaua. O mafua onga o le pepelo le media. Onga o le faitu au o tangata. Ma le manatu ma lo lofa fa maoni a Samoa. Melna, wa ali mai e la le tulanga o le mafo fau tele o le atunu o Samoa. A o feo iei, ia tupu anga ma mea tupu mai ei ma mea na a o mai ei Samoa ma lananga i whanua ma lan whaalo alo, i tua whawhine matina, oka. Whanonoa ia. O le leo a o le tala le lei. E watu a le upu ia wae, whapena ia whaife au e eilo lato nau ma le langona e tau na whaise leo mātou. I me whapene, aisa. Ia la sanga whai ai whea. O Samoa i eio tātou tuangane, i tua whawhine, eio tātou tina, lai whai tau o tua ilisi lo matua, lai whai tau o tua ilisi toi ina, i lo le mawhau whau. Ta u whai ai whea, la sanga whai ai whea. E mawhua mai. Ona o le ai o se pi tanga i le atua. Ma mori mai o tātou wala ngai tutonu i le ala tele le moa. A vese mai, le winga ngā lapita inga i tātou te tala noa i le whiawhil nei. O signs ma whai longa i tātou te tala noa i le whiawhil nei. O lapita inga mo Samoa. Ina i whai ea tū ma whai ea o tātou ulu ma wawa ai atu i le li. Ai ni me o whai le tonu teu. It's a warning for our character, our conscience, our conduct, our attitudes. Ta pena masauni, aisa kako ke le loa po le ale taimi e fio fa fo sei mai ele li. Al nei tatu te fa peni, angi kako ke fe ainga, angi kako ke ko yoku mai le si piko le famsingo ngai ku ku le si piko ai ku ngange man ko fingi, ko yoko e famsingo. Aisa su e po e pule. Fi ngau I swafa, fi ngau I whangua. O isi kanga I loa ki nganga I loa ele kau I se meo menge, ele ai ma se pi kanga. So le ai fi ngau a, aisa, a lenga ufea kwa le lan mo le nganga pipelo, le nganga se ma le tau fa se. De o le kau fa se le ma fo le fam singo inga I malo. Ai malo ele whangua pe malo le ngola la malo ai. A o le mea pipelo, o le me se. It's a wrong and fake and unreal
thing. Ele o se mea moni. O le mea lona tolu. Mea lo vai atu le to suli minuti. Ai fia walau mai, ana walau mai le, al tato numero masani, ala matatu pel tato mea lona tolu ni fiafi, o malafa na atura. Te si le vai ngata ua o signs ma fai longa nei, na te utala i Yesu, o me te o malafa na atura. Natural disaster. Ia lau saul tato walau. Alofa lava. Alofa. Alofa Poni. Alofa Antonina. Malo malanga manvia. Ya, malo fo ya Georginale. Tapuai. Outra semana eu me tá o punne tula o po. Tai. Vi ele ali. After ele lava mo fautuanga o te talitonu wa inga lava le fionga le tua. Ele o se me fa un fia e semana ia. O le mea tā ua lava o le tau longo le au whai ngā luenga o ai pe ele te tusa umafui le au whai ngā luenga ai pi ia le atua poni mo ngā luenga lava o te samana i o le nei pō le wha mara malama ina o la fionga le atua ia ai mai se hoi mo tā upo tātou iai e nei tula e sero fia fia e le sau noanga po i nei pō e di ia le atua ai mo le atu le anganga whaftai te le lava tusa o mea lava o lo e sau noa i le fionga le atua e ai mai se koi whautuanga e moni ai le sau noanga e lunga le social media wa o yo te re alu lunga o nā mea au ali mea o te alu po kalame ia hoi se au lunga o le tio e ai mai se hoi TV o te whalunga lava i ai ia vai foi a minha matou no e famei fasa lau mai lunga eu te lelo se ne wa se longa e vini matanga te tau mai ati no wa te di mana o ai wa e pe fa tu foi la mona le fia i le tangata le te lo e tau noa eu pia o pa mala mala kia tau tia e o foi se tato wa tu Samoa ia Pawana le mea ana le tatalo la vai le tu tu inatsia kata watu ia e se nei fa fitauli lo tu mai te ya Samoa e mo le anga wai mo ia la Samoa e o Samoa ia ai ngata ia ai fa fitai tele mon mata upu nei fia e foi to tele ni fia watu mana tai lava e te ai manuia tele a poni nei po lo fatu mo o fa pe po le stunga ya sa o lo tu me po tai lava Antonina tele mo mata o po lo fatu lo fatele atu ya Georgina fa se fu ya pa talo fa lista tu la talo Poni te lepa talo tui o mai lo fionga man via fa te va la suma ma lo ma na tu le fo o le si me na ta o le from tala na i su fa lo no fa ya Kasina kai lo mai lo i ten la talata i su mai le mele o tu puni fam i do o fa to o te na fa to elo fam o le o lato fitilato mo fam ya ba o le mele tu puni o le to ila ya i fam i pela ole no si me no si la agua okay e luego sa o le ko ila ya fam i pela so le mela la fai ko ngos me fini vai lá o fiquei fa ma tato vai foi fa ma i pe le coronavirus ma le AIDS em fa ma i manu le o solo ma ia nge vai kan mo ilava pa fa ka le foi le o le mela le mela se me la fa to nga to ti fa ma i ele se pe pengo fi o fa o foi fa to o fa ma fa le o le mo fa ma ile tengo fiati que no trato y fala una falta de suele lo ahí le le fue facilitable la ferma ma la fue a termine y ya fue tu fama y la otra que si solution fama y le fue la y mal si me cuando tomar la fama y si tomar la fama fue y o lo fue muy tempo muy la otra la tanga le la ya moni la ele
na ole fai ngana la e fina fa fita la tanga fa ma te foi foi plan fa yes fa le mati fa mai fa singo mati fa mai o lo tembo le mbuli e te me to filosofi mai la o mati lo la talata ya ia mena lena tupina o avesa la no fainga malo la fila fa fa tasina fa ngalota ono tu titia o tu elta to tau pulanga ma ya ngawa e to mo mai e ola el vaso le ele mati ma ale singa fa longo Israel ala ite na ele fa pe mo tau poni fi after tele lava ilo su ole le ilo ftela tu tele passa talo folta tu la talo folta tu la talo oi ya tu então foi mai na mo lev no pe fi vala mai tato ya talofa la talofa hello ya talofa ma lo la mal so fu ma we la sunga fa fenga talofa oi le sa no o tui oi talofa tui ma lo la mal so fu ya sa no mai pol ma ma ngue pe ma wa aftai ole mta pulanga yele selangona se mori kwale nga faftai lo sunga fa fenga nga mol mta ya o ke ngo fo ya uya mo ma fo o le mka pu konga yo kai mi fo kai o songe tai wae o le wa pe nga sa ngola sunga wa o mai o se ka pe nga ngai tau ka pe nga lo i tangata ya wa le ya si me ya ka wala nga pe lang fo sa ngola sunga o le tangata ia e malama ma va ai ma fa ma fa mo leli nga malama ila ia le me ia o tupum fa longa ia sa ngoila bonila awa o le lava nga ngana le la rolangi o ia samo ya o le nga ngana le mele nga ngana fo kuspa ia le fe me kuspa ia le amula fe o fele me nga for la inga kaluanga mo moile nga kama ya o fola le mele ia o me le aso ngi le for ciao ya o le mea o nga le tupu wa ki di feu wa ia fa ka sela ma le au antikeriso pe pelo ia nga sa ngo ila usung wa ki di nga feu lo to tangata ma le ka di kong le lopo le aso sa fo ile o mai fa pe ase o mea nga isala ya io e o le nga o le ia ku asia ia ma au mo sa le mile ia au antikeriso o le fo ia sa mo au antikeriso ya o ko ngolo ku ma ka poinga life mai ku spa ia pe fele ke viso wala inga ese kar kunga ia melanga le popole ia inga yo ku fo ile so sa mai fa pe mai wa nga le fa ngolongo fo nga mai le fa pe o menga Israel o uma mer ku spa ia fa mai nga Israel fi ko kongi nga ki dia le nga fia ia ka fa o ia le ai ka ko furi ka ko fa le ia pe ole nga fa sta ia lo sunga malem ka upu nge fia ia loa ta awangi kauku i kar kongunga ai va ai me ele ai si me nga e fai ma fa mauninga e pe o me uma yo fa mai le fionga le li pe nga e sa ngo ni fia kala o kawo mi so fe va ingo fa nga we ese mama kua o ma kua wala fo i fa nga o se ia me ya monila ole si kawar ku nga ngel ko fa finge u fa masingo ma ave fa pe nga pe nga sa ngo ma lo sunga fa fenga io me ia o le famel kuspa ia e nga kalanga mai o aso nga tai ia o kele le fia i me fa fia ai la kiki le manga o ile li ia o me o mai ka nga a malama ia tanga ilo le o ka ku ia aso ia e u ia nga le fa me o la sokofi o le kausanga le lua fe lua fiku a o le o fa mai wa tatu ia a o ko va ai talo tau me ia o fa ilonga ia le a fa siri so Yesu o a fe fu ka ile malo ia anga tari mangingo Yesu a o ko vai me ia o ia la me o ela le fa tai a mon pokalame o se tangata makala mapoto ia fa longo loa maka penga lona ile sitianga wa peanga mali ele usangwa awangi ia afia ile i por ko saleri ia o ka ku karie mai ka ko ile sitianga pa io e mo ile po fai ka kalo mo sa ungi fa ma wala lo ngi meng fa le kongulaso o la va nga ta wa ia fa ka ke le a poni mo na mo tai tui alo fa tele tai ma ko lo ko kali wa ku lo ngo fa tai pa tai mo fa so ma tango fi tui tai alo fa tele ia lo fa ta
Talofa tatou lau, talofa. Talofa lau sunga al whawhenga. Tua. O ki kia le ma waku so kawa ngau. O ki umal po kala me aku. Ole au. Ole au, te talofa le au. Maror malanga manguia lau sunga al whawhenga. Ya, malo, manguia me al tatou nu Samoa. Ya, whawhakaya. Alongolongo amal koko al ngei po le maka ngofi ole. Whamaram na manga ma le upunga. Sai. O saunga inga lau sunga pongi. Ia mongi am whamau. Ia. E le asi se whawhia poko i mea ukako vai. Ai sawai kako saungi. Ka kaya de makala ma saungi. Ia, a ko mai fi kampenka. Ia, ko ka fikia u super kala ko ingo e samo. Saungi mangoe yo mai ki munga ma. Ma le yang saungi ma. Pi ko inga. Ia. Ia, ele asi me sidinga. Kako manga mia. Ia, ai alofa ke la ku si ko fingi ki akonga akonga mo mai. Ia, ai fa manguia ele ko la sunga pongi ma le farkua. Sai. Ai mi fora umal proclame ko anga i ma ko mala. Ia pui de io wala uma. Tai la. Tai tu ta ma. Ia ko ma fa ngau. Ia, alofa ke la ko mo la sunga pa nga pongi. Ia, aftai alofa fol tina na vala mai. Ia, soi foi. Ia, soi foi. Ta, fa. Soi foi. Talofa tu tatou lau, talofa. Ranga manguia li. Oi, talofa o fionga. Au tek. Ia, mo koe o challenge a kua sori a lo manga damo. Pa mel challenge ma kongi ro pa se a Samoa. Alo la so fo. Alo, ia. Ele koe kere sa o kala la o kere o moku a kala nga o. Ya o kava apo kuma ngai suhoia nga aso. Asa le lei ya so nga poni. Ya o sa foi me foi sa o. Koko. Ese a. Ko mau aso yeso. Aso ye Aso makiva mare, makiva fia. Ia. I ka kera ku. Makiva sa loko ki vai mol me ai. Ka kera ku foi ma ke ki kera ku ke vai falo alo. Ka mo ko le ka me tiki ya. Ele ranga sa mo ke mi sorry. Sorry. E per mafia sorry vinga wa ka sorry. Wa ko ele foi ga. I fica cara ya saulele ya ga pasori ye e wala ka la ka o ko vai ka o me ku po mo ko vai fo ya i o la nga ka ke ni sa o ka la to isi o e lo ko mo ko e se ale o la nga ai bonila ya me si ya po di kai me ya o ro ko i mo ko la ko si ya po ya ia lo songa le bolalo ia songa sa holiday ia o ia pa no algo como el mule lobo cuaria o de un peor como el mule digo a ver la co okay alo fa tu fa te vala mai ia lo la vai ia okay complex fase voa ia alo ia te lo vo lo tonu mai le siwi o tatou proclame mo le atu le nganga fa malo fa tai ele pa ia malo si o tatou tunu ma se lava paanga al tatou proclame o tutu le Upega ile Loloto fa tai le mafta mai ia sau le vala o kasi le mo mai a pa iso finangalo ia fa talo fa tu tatou lau talo ia malo soi fuanko ia mal oile sau no Selina. Oi, Selina, malo. Malo fai. Malo al malanga manguia. Ia, malo foi. O manguia sia ka ko ngu Samoa. Ia, va sai anko. Ele ai. Ele lo tawi fo man mafia. Ai la. Ole a sole ole o lima vai, ele la lima vai, ya sole sal mo foi ya. Que lo le la ko fer ka ko sen.
A te manga ya poinga. Le ya voi akola le nga makaulianga uile ko le tipo o ke le fa le nga ngi pokalamia fa fia nga ngala o ke pia uile fa no longo pokalamia fa fia nga fa mai no lectio pon ya ai pe ya o nga ya ile po le so ya sa fa ya la si amastianga silafia ya ai ke wa ngo faila ya ngo ave ya ile maule sa pa ya na e wingala ngo na ke fa no aku fa mai tula fono te fulu le ala no fa ya ti ya amakaulia fo ile fa mela fionga le sua na o sawe o ke le sawe tala tula fono ai fa mautuina na fa taunuina ai fai mai le mauali ale sunga le ya fai mai ele o tula fono na ya soia o moste e tula fono suru al taimine ya ole o tato wola ile ya Yesu Kristo so wale to ya ila se tula fono ona ole wa mali Kristo le ala le na mali wa Kristo sa tarona tato fa manga lo tato ang sala ya wa le mela le no fai e persela wa o so le fa matula fono fa se tanga tu lo wa ya no vinga a fa ya la e fa se tanga o lo vinga na o la e okay ya ya ai fai mai ya o tanga nga fai mai ya o ki makia o fai mai o tula fono ya o tanyo o Israel pa tanyo mosi na o tula fono mo fana nga Israel a ta to tanyo ya malio ele to fini la wale o te alta temi ai vala au tu le ta telefoni ngati lo ta telefoni ngo e faisi o music temi e fai tali e lo fisili ai manei ia na nga e lua vai ngol tula fono o le vai ngol tula fono e os fulu polo inga ia tula fono mose ia kele mo e tali tu foi le fa pa ole langa e faisi ta o lo fisili ai vala o yang ta tal noila ia le ia okay ala le o te o ta temi ia o forte mi o lisi por kala mesa ai fa te tele la volva mai alo fa tele at ia no fa ko fa le fa se fo ia le God bless ia fa mal lot foi inicio lo tom foi mai longo tatu leina ia ono o mal tatu temi ia la festa tu talo manto fa te tele le tua ua fa winal manto por kala le fia fa te lo upu aftai foi lo fetlai fa ngai nei matou wale longo ina o sia mato atunu e mai se usum tu fa finen mato ma futel ni fia filta o tele o loto e fio mai tama isu mato blau ni fia fi se fa mnuia tu sia mato tunu mnuia sia mato tunu Samoa e fa mnuia fo le o nanga ne radio Samoa pulenga mala finga luenga e te tai mele leo mato pe fo ilungo wala le po me se la finga luenga ni so ngaru lue saunga le mulu matu o atu i ainga le fiafia mo fo se po manuia ta pena mo le asfo tau pe au dia tu manuia ya na matu talo tama ala tu ya Yesu lo matu li mo lo matu faula amene ya sa molta tu programa la le fo fiafi tu le Upega ile Loloto ye le manatu ya le ata tu to felo fo il va asfo il temi masani a mo le temi ola auto ona le Poni Fonoti fa soi foi a mo le temi God bless you all.